sini Rwngnokni Chwrairog School Korbuk subdivision ni ICT ni inggai student of computer swrwngna total ada jaga 10 komputer desktop tongo bahai ni orang tu derengka swrwngai aram denangka baik kai tongo yang ICT sah guide kai tongo was tini kelas 6 rok hai de tini kelas 6 rok kelas 6 pore nai rok roket joto